TRPC Chairperson Patal Kanya Jamatia participated in a Swach Bharat Abhiyan in Amarpur Sarvang Santikali Ashram on Saturday on the occasion of Ram Temple inauguration on 22nd January. Besides participating in a Swach Bharat Abhiyan under the instruction of Prime Minister, TRPCL Chairman Patal Kanya Jamatia also kept her prayers and talked to the priest in the temple. Sini orang ni sini pusari sini uncle okra rok tunggu, tei sini joto orang student tunggu. Sang joto orang saya mana Sara Bharat borso na 22 तारिख Ram Mandir udbodan ngani thangi tung. Abona tegi joto Bharat hak torni kune joto jagawo je jagawo sang astha khaimani sini sanskriti culture poito khai phaimani a nok rogo kathar khlaigi safai abhiyan cholai tunggu tei 22 तारिख अंके जो तो नसंग पाल खलाइगे दिवाली माने नाय 22 तारिख नि हरो इनके संग तिने और नो सर्वं कामिगो तिनि नि सिमिने संग ओ साथी सगनि नो स्रंखा बा सेंसा जाखा आबने बाङै और जो तो स्टूडेंट बाय तेसिने और ने ट्रस्ट नि कमिटी नि सिने आयं संग बरक बाइखे जतो बाइखे संग तिने और निगो साफाय अभियान बो खलाइनाय तै साथीबो सकनाय हनै संग तिने और फालिमेनि आबने बाङै हास्तेनि जतो लोक रगनो न कबगो Ram Mandir Katal Kragi Bharat Borsono kaise itihas rowani thanga tani khanke o Bharat Borsong kha Kristi Sanskriti ni ha puito khlai phalimani ha tei sing joto no saimana sarai pro batag phana noka filik hang khanke tamama hosa ram ma ho banyam lanira noka filik ke phenan korang na kata ma ho ram ma hona khanke sing sini bakhawo sing abani hoite rokhamana phenan kokmani hoite hne sini puito khlai lagi tar mane no nukjaga sini culture sini hukumu te sini puito o sini o astha singno phan rogu te singno security rogu abne bagaina sang ram bahai bu siafana itihas kok tang kok klai kok buma bai sang kusung abono sang manai phaiga khanai phaiga tabo obono sang bai thango tabo boni mondir ngai ram nikaya ngai 22 तारिख ni simi sang ojiddago jo to sara bharat borsho ya sara prithibhi se nuksinai abne bagai jo to sini bharat borsho ni jo to borok na khatungjak kaisa sini Bharat Borsoni katal khai itihas kaisa hahaina ribai pungphimani jora phai tungo abni bangina sangtinor santikali ashramo sini joto student nongni bisingtei sangtini ora ramondini udbodono naharei oro safai abhiyan bungnai tei sati baikhe borokno sing o salno lamjoknani bangai sing joto baikhe aro ningo thansake kuthun laikha abni bagai joto khaka hamya phare sini ojidda sini itihas te sini omo hukumo Bharat ni identity Bharat ni sini mung abni bagai sing o Tripura haste bu kabang masini amti haike identity sini hukumo belai ke kathang tung tinoro ni sing nogo kabang mana sing sini ayong ba sini kakani bisinti khananai oro tama no sini hukumo agene simi sing lobui family puji family je puji gi sini khawo ba sakno nukhungno hano dofano santi te rokha ke diai phalimani astha abrono besang boni khokte te khananai oro tama sini diai leimani tong aba haike sini sara Bharat Borsho Kristi Sanskriti no kathang khai tongma haine Tripura hawo te Kristi Sanskriti kabang abrono besang kathang khai tongna nangnai te abni bisinti sini hukumo sini future abni magi tini sraira wai baksa klai sentinoro sati ro laimani panda khai lekha Reported by Amit from Amarpur, Chini Khorang.